Cengburu kithip kar bilun barim lapen kan bari masike ki bipon me sen pen kichun. Difu Cultural Center lapen Difu Cultural Society sambi unit Difu atum kapatir pi pen kalbi riswa terang atum kacirap dun pen karbi hemtun pi lumba jong aklam rong marjong Difu along kepe dopon Cengburu kithip lapen kalbi lun barim kan bari masike me sen pen pichun pon. Abang so seki kipi along kado kabe bang tokner ke bari soe jangan tuma men chat dundo. Abang so bong pen bang poke bra trok tuma seki ken pijudun pamilu. La so seki kijut ponsi patumi thang thang ni phai ingkoi ra pho ar ni alang ituma phan ki hog lo lapen dihin stami budget pon. Bang so melong alhi sar paman pen MLA Rup Singh teron chetong dun. Man peng alhi man pen kese sami pusar Chandra Singh Kro penan parta Rani terang pi Deputy Director Kalbi Cultural Affair KSC Sona terang Deputy Secretary Tonsing Be Karbi Call for Song Dhansri Youth Association amipu Jirjar Hanse KCS pache thang chun bang Ting Chong ti solun se posar therong pi Hamren Munjilia rong asar lapan sar the terang rong asar pen chenglok penang anak ke thege ding tum labang so melong chetong dun. Konak kopi kosan kan lo nih di teman kecekak kecil lo doy kali teman kecekak kan mangkon nong meeting lo pinang nong meeting lo takai sa ili tu mah kecoplam kecodam ili tu ganing sia lama ki ili tu kecepindeng apa yang sumpot kan tu kecingbar ke tip lasinon kan bijutang ngasong ngahin pen kalbi lamera maya hin pen ili tu kabur ipon kan hello lahai muri gang olong pencenglok karbiang long nang tang gitu karbia tu mupan ili tumba karbiang long gitu karbia tu masampap kacuklem kacudam ajutang ajubat apindeng asumpap elam iki la maksud apa cingbar ponjepan muri pom bom si dam bom lo muri gang olong son bangke aku hianang bong ta cen cidorat Nililong Guwahati University long athan bang inod lang lo kosong lemah alang libang gajanon pek mucop kado gue lang jadi lo karbia tu mau bangke kuris licen kartang kesehala bang nililong bang lepuhan lo sar nili tu mau panang saita Deli kacini teng bangke tu karbia tu kuris licen nong lo sen tu pelapukan lidah lo nili teron nili puta teron lapan nili pai teron kosong lo oi la puson ang lengta karbia kenong mang beba nang kelotam te jirit tu hilong mosi jir ketam ajutang nang aman pini bangke han judi nang pusi hen uwahi kiwan tekan ajutang nang aman pini bang sokroi soyeng long kulun te haja ka nang aman pini bangke tumangkan uplon te dake jutang juban dun timo nang aman pini bangke usu konge la phang patok pungte usu pakan usu kala jai utoi ke than alam ta nang aman pini bangke ubiang bong ajir chulup ponte bongolu nang aman pini bangke itum jirong tidam kecahan ponte kasarlang nang aman laso pensi nang aman bong pasi jutang de nang aman lo laso jutang ke kan pitung jutang bang ajutang kali bang ajat balong kera majutang kali ini ke ajiri cuhi nang kelotam te ajiri cuhi long mosi jir ketam ajutang nang aman pini bangke han judi nang pusi hen uwahi kiwan tekan ajutang nang aman pini bang sokroi soyeng long kulun te haja ka nang aman pini bangke tumangkan uplon te dake jutang juban dun timo nang aman pini bangke usu konge la phang patok pungte usu pakan usu kala
jai ujoy ekatan alam tan nakaman pinia bangai ubiang bong ajir chuluk konte bongolu nakaman pinia bangai itum jirong sidam kecahan konte kasarlan nakaman laso pasi nakaman bong pasi jutang dan nakaman lo laso jutang kan pitum jutang bang jutang kali bang ajat balong kerama jutang kali bahkan itu menoloi loh komisi kalau sini juga penting juga langsung mata dirugikan langsung kami jadi itu akai itu bangke asitin kita dirugikan dari kita tapi protes itu jika yang otomas konsul aneh kaca ada departemen pen dan yang otomas konstitusi yang ada atau sakon itu mana itu dia aneh kaca departemen pen bangke alo kita loh kita nang tahu dari mana bangke itu di mana ada betul kalau tak sini tu ikan siasik pen sabar ini so kalau mau tu boleh langsung apor bangke lagi di satu makan ya dia mana satu makan kekan pen kayak gitu kekan ada atau di situ juga apor kita tidak belum lo tapi apa tu son kenang sot pasti satu apor kita edison mate mereka sikit bang tapi tu pada jauh ada jarum batu kalau tak tu ini tu kami tangkap boleh bom sepuluh long bahan bola tu orang tapi di kanyu di boleh kerja lu di kantor boleh dan kantor baik kerja so gamang pasti lagi sama apa orang pera bangkai itu apa tak itu kaya society along pendeng support ajutang jobat turun kita ke bang along pen sampai pin pen ini betang ajutang jobat tu kan pasti dan dengan otomas konsul kan sama kapan